Ke district level into school athletic meet arhajar arpusau jangkari boy district kan sedang haka khandai terik ujemang arhajar arpusau. Ya kani la pentip do district sports officer jangkari boy district uba Bobby L Nongbet mentah kasni habakren syagilat pathai kubor. Laban kedua hangni baya ke district level into school athletic meet arhajar arpusau latmu ban penlong haka shitarik hadu lai tarik jang ubanai jemang arhajar arpusau hendrai lahap ban penkendria syakiwe bat kitarik nakadau bajur palat ka jingshit. Ya kini kelumpung ya lekai mentaka kenti en penlong no haka khandai hadu khatwei tarik ubanai jemang hamadan ya lekai NSCA mini stadium paham CM Nongpo. Sibanta ban pentip syaki school boro namta kani ka district level inter school athletic meet kepala thu ban pelong hakini ki sitarik atlet laiterik menta ubanai de ngila hapat keliano nomor ba kadon kajing shit ke ba jur buat kata di ke heat wave ke bala pen yang ni ke office dan pelong ni ke athletic meet de kidia ski batmai nila pen lang benam ta ba kanstang nado kandai trik hado kawai trik ha paham sin mat haju por na kerpat yaki school boro kenang ba penkre mat bakin wan simunta kerang bakan ka athletic meet kenang ka bejok mat kumjuru nga kerpat yaki ki nohikai bat ka school hi boro bakin simkhia ini ka jibentip kerang ba yin yo stang bet khapor bat bangin yo ban pendap no yakani ka district level athletic meet kerang ba ini yo kreapat yaki kena makin lekai pat yaka state level ke bonlong hakini ki itayo bakut yang ni bunai kebersama.